بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إمام الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتداه بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wezi watukufu tengwe wa ile bangu ila Facebook rikaba wanu hafana video tujua hizo nongoza jiri hindi imenyeha hawitawa baadhi ya wanduwa ni paro na mbedri kutenge ndao batina ukaunu hangu ikaya tujua nga jua utimu tujua ndizo hizo waze wangu mafundi wangu mabeni hangu ikawa kamjiondao rumali bangu linu uonzeno ndani mjaliani mwono wa baraka wa Idi na ibada njema ikawa rizifana inshallah irofikisha aruma isita wa ikawa ngifungao na wajaili wa watimizi aruma Ramadhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tihewanu haonisa baadhi shaitendwa au zitendwa za wandu wa he movement ya sirse shadi ya homjini singani. Njahi ya wanu nitumwemanani serikali hao nionise baadhi za daula rekambi rekanjema shati heyawanu haonisa baadhi za mirongozi ya udafii au ya huonesa zikoza za jira ramumji wa singani ya hambu ya uhusu wandu wa hea leo wakaufanya mkonti wa hao harumwa dahujima harumwa malawa ya humji wa moroni ikao mkonti wa ubulwa ni mudiru jimla wa hile dahola alwatani wadi abu mkonti ya wanisaukaya ngarifanyao mkonti unu batina masuala ikao wambwa point de presse auka conference de presse ya bola dhima mkonti wa hisa wala waparwabala wa uzisi masuala eza jiri hindi eza anda hindi wandoa uneza kweli neza ndao. Amma mudiru wahi alwatani mwananyasi zuki watu ben nali nasila tajir habuwa mkonti hauraji hawone saukaya wanuwanu walona fikra walona mirongo wajua wanu wazambe basi mkonti wendelea hena mna hiyo abungi wandu amanda mikao wanjua wa mjini wajua wane saukaza na ngozino wote shimeji wanyu hau wote shimeji watu wasukwa leo rihenti ushimeji rihenti unduhuze rihenti unyanya rihenti zozonti pia ngarifanyao ya mtume alaihi salatu wassalam na Abu Jahli na Abu Lahabi na Abdul Muttalib na wala wandu ikao wa mhusu shahani kiwa sharia shibalighishe hawaranti hatekeleze sharia yadu wanuri liyo asaru mwe haki wandu wakahodi saye mkonti huo waka wenji kabisa ngabo wahea harumwe mapicha ngabo watuheziwa harumwe mapicha minhum watuheziwa de mudiru wa he alwatani kauli akahodi mkonti huo waheziwa tikati watia yao ikao ngamina wandu wane ikao ndao na nzuni waonise baadhi za maoni ya uhusi zo wazamba ngabo fundi watu Salim Baba Bahajati ngabo zuki watu Hussein Muhammadi ngabo mjajatu mwanamshwa watu Madam Maisar ngabo mudiru jimla wa hile daula alwatani Benali Nasila Tajir wadu wanduikao tihebanu ni waonisi mukhtasar izo wahamba ya ukaya nsina hamba zondo abahozo kweli shani waonisi ukanga abo izo ikao wakao waonisa ya ukaya umji wa singani woma telekomandi wa Burhani. Nisuala lo harumu hangala lazima lirejei haina mzima harumu wao wowo si matelekomandi wa Burhani mathala o matelekomandi wa mba wowo hao wo matelegide wa mba wowo
hamzi magarjo huonisa zifikira hizo ngatelo rinjia rumwe mwana nyasi zuki watu vallahi wangu mbaba bahajati abi hauni saukaya haparwa aruma telefoni hau haparwa ne mwanyanya shimeji watu raisi wa Heseni hahumruma endembi mfoma mji ili endume waswili Burhani mjomba hae akwalo limwana mwana msho hae ya ukangu paro wandu hodahoni hae wahwene wafanya iftari inoramba utuma tukabongo ni soya kwa Burhani zinongozinu hakaukura Burhani zinongozinu kajaja na hazijua Burhani ndo lazima wamwambie kikawaida kimilanati rizamba eheli ya unesu ardao soya kwa ekimilanati ekamru halolo heada bahetu mwe hija ho usiku rekadele kumela hari rekadela mwiso rekadela handa hau yushindu haina kumea hapara waru haujaonisi ladaho jitukufu ikao dende ladaho awinu tindongo ikao zuki watu uraisi wa Heseni hakauzifanya bae shazinu ndongo ikao zofanisha hekimila na tukikanga rivumbo hekimila na rivumbo hena mna ladhiba na rihishimu hena mna ladhiba na rihenti hena mna ya hayo handani huo ni sayukaya tumu ya kimila nanti ya ladhima ya ifanya hodahoni hayo handani do hujibuka ekimila nanti haukai vano ifasira wano rajabanu haina mduna beza kweli ziwawe hau ya beza nrabu ziwawe shaya bezi lorohoni hae doko siri jabanu rambeza kweli zitabishe wandu rambeza kweli zihoze wandu rambeza kweli wake baina ya hao nasi ritibirane shakairi hudafi damu hana hudafi kungomanyo la dhulma umuhimu hangu banu hau mkoti hangu banu ngamdafi ndongondaru dumji wa hagu nazaliwa hubul watani min al-iman dumdafi hudahoni kao de iftari ya kaufanishia hudu hadu za salimu na samba uma ahonsina hamba hujumao na ambe haruma hizo ikao de za kahambishia za husu sababi ya ukama delenka waruma wafanya ndogo kadha abo mishababi mboni mwe mazababi mimsingani hudahoni hudo hatu ngawa jujwa uzamba ziwatambishao kwa rujo uzamba sirjo uzamba ngarizambao ngarironga ukasi mashababi hamadi mashababi ekanga rivumba ukimila nati batina ubabara huoni saukala dhima pare wandu harumwe tsumu wajoda one wa mfuturu karja haraya mruru awa naradise hekimila ritimizi hekimila mruru awe tsumu ekam mruru awe tsumu mruru afunguzwe tsumu ritibabare ngojoro awe tsumu wasingani au wahambu hao warupe wajuka fulani halola harawe tsumu ngufunguziwa ni wandu fulani liswala longa hurejezao wewe wakauzamba harawa wede uju kaka rajazijwa siwasa hashabo ngwamudo balao kwa jongo kwa dhahabu ikeba tusi wandu wa fedha ngarjoba nuri sito jibu ezijo hamba ziweze wandu zitambishe wandu shakabati mbahano mafura wanongoza ndabo odo upando wa kimila nanti kweli mrufunguziwa ekamraro awa yawe aswili tikanza noni sokaya yetumu yakaufanyishiha ilati tumu ya kimila nanti rubana kanza nje emana za tongeza wakavumbwa kaya kajara wana hizo zote emana nakauonesa uka ilati tumu ya kimila nanti kajara awa eka kimila nanti mruro awa ila tumu ya mru yakaupara partia hahe nyide mjo partina nyide mjo hivumbua hautumu mndu yakaupara wandu ya waona wa maslaha hodahoni hae ijange wandu ya wayoka mimi dena rumwa mifudi abi nene nambiye mfama mji yambiye Hamid Burhani haukayidu handu zahe ende ya kiyabo hauke kakabo shaya juko handu zahe nga benda wandu dohokori jo bahanu yabo tsene hekimila natsi nonsika wetide waladhi mauruma wetide waladhi mawende wemfama mji kurumi wa mfama mji yemfama mji weguzi au yenotab huruma wala raisi wa Heseni akahuruma yeguzi au yenotab ewo wakahurumi wae Hamid Burhani yeguzi au yenotab yezinungo hizo za kuzingamanya wakakubali unikwankwaro ikao kijaka na mzowirwa we huendanda ngorokarwa wikazebo itwajusha kutsono mzo
takuhoni saukaya zinongozinu hazijua rizamba karjamona karja ani zinongozinu haunisoza zinongozonti pia kajashida ya kayabo haukaya yekidasturi nekinzia nekisheo nekimila nanti kazijabirwa eli zinzia za hazo zikubirwa anuko yafanya daende mbevoni abeka ngoni so horumo wanada monti pia wakomurikaya mituru mwani mwambia tabwa mfuma mji kejala dhima handani wewe wendo hamfuma mji huende habuzo utosha odo mwambie ili yeye dia paro ndo lazima urudi ngoni so kabona kawana na mwambie ule mfuma mji hapara burhani wae hakaumwambia tikabo baye hajiboni so kanga mjona nazitunde yefasiri ya ukanga mjona nazitunde badi hoda honi honga wajomba hamadami wala dhima duwani pare hoda honi ngoni so kadoda honi hatu oda honi ngoni soka huruma uju unambia rendera kaya bori himilieba mwana mshangu kuporondoda honi ho afanya iftari kabo na tuporo na kukanlalike wanrumi miwa huporo ni fundi Hamza ukaho dauni haudu wajumba wa iho mimru wa uporo na liamedi ukaho dauni wajumba wa iho na renti hizo badi mimru wa ukandrumi wa mjombaho Hamada fundi mru mzima hauni rumiwa ni mjombaho fundi watu naibu msingani ulamu Jode zunrume mbili haundaru haunne zaladhima zuruma buruhani ikaka jenda rambwe ukaha fanya ujaba haukawe aswili kejafanyiwa kimilanati shaifanyiwa ya ukai inu grupu hauli nitengwe nilipara hodahoni hangu doku riru hai ho haba haba abidi buruhani nguporaru ma telefoni ni mfomamnji au nguporaru ma telefoni ni mrikauti notabu haungu pora ni telefoni ni haina mditoka yote ya mwambieza ho hao eti de ya lazima ya pangeza ho hao wakaoda odi hodo hadu za Salimu wa Saidi Muhammad na samba uma wa Saidi Muhammad kwa tia hodo hadu za Saidi Nasiri wa Said Twahiri ulomanga ikawa habale kazila ingilo nazuki watu raisi wa Heberleman Sabik Hamidu Burhan yabo zenongozo zonti pia zoenda heki desturi hazo mruna zambe heli ya lazima na mwene mwarenge video mwaifanya nyoti mketi mwangalezo mwakahaba mjikorije wanyi okai ijuka mtwali heli ya lazima ikede de mtwali donc aboti kanza noni saukaya arimwambia kimila halalikiwa kimila ihodo dahoni hao shea rumwa yeti mru wa mila sonti si wa mila aukaye mila bishadda yode dini ya Islam kimila bati na shadda la mubahi yode ada na mila ya rihanti weti mru wa hurumu wa buruhani haukaa kuti mru mzima hamandaye weti mru wa hurumi wa mfuma mji amada Islam notablu haukaa weti mru mzima hamandaye owa lazima rumwamba uo fundi Hamza uo Ahmed Ali hauodo wajomba Idrisa Ahmada fundi haundo bi haunaibu wa humji wa singani ugula ngamjua ni mkujwe mila katabandabo aromoza nyipande hizo abonga upado ka haparo ngabo ushahidi hatajawa yote birilio haparo hatabaisha barua hamwanzishia hatabaisha adungu gari hende hanjia mwamba katabonje nwabisha bade mndu tindaye haina baba hanu ngiono baba hanu wahayo haina ndongongi zono baba hanu wahazo abanga haujumlifu husu upande wa kimila wakanza wonisaka huruma kujaruma hurankarwa nruvu yatuka na mzo yabo wajibu uhensenkaro wiyo utahowa kaudu wa hurihenkaro hiyo mjilane shawiri harumu hizo uru upande kanza wonise hekimila wakauvumbua wakauonesa kahuruma yewe hindi wakahuruma we mjomba weti mjomba mjomba Ahmad Fundi ye mjomba ndo ye mjomba naibu al-qadhi akaudo manotablu hamandaye shati sinongoza daraja kamzibu manotablu hamandaye na ndongoza milanati ikao ndio wewe wawe kusudia amma kai hundri haukaya hakaupara makadri hakaupara wanyanya hakaupara wanzani hakaupara wala wanrikao do yakandai nao Hoseni hakaupara baadhi ya wandu wa he movement presidential hodauni hahe bari buruhani kajala dhima kia wako yeti mru Heseni yeti mru he movement hajukabo kimru hindi hukajukabo asibabu dodahuni hahe ay dodahuni hao kajambiwa wetide mru wongo jua kauside mru lazima umpa hekimila nanti he shingazi jeshatu
weti demru waladhima umpare waladhima umpare ngo julwa heki milanansi bana tuduhaba heki milanansi abongeka imana ratumwa nabo hindi naye hazijua weti de waladhima umwambie abo pando wa iftar ya kitumu yoiro haketi yabo rijaru ngolo pande ukaya hakaupara mabani haya badani haya haba iburana tutoke mdondo na huko upare mabani hao uwe kuja mwambia mjomba wala kujaruma jomba ho mwambia yaboka da jana mbweshanu haukaba jojabo bauri ukabala mprepare wandu heki hanyu waje wafanya ndongo itutsi ndizo mwambede yazifanya hauka yeti mndu wa heseni no odu wakao yeti mndu he movement presidentiel na odu wakao weti mndu ikao humpara ikeaje asababu mjomba ushaibani hao kujampara yabadu burani hajujabo yajafanya ndongo hindi hajujabo kimndu hindi yajafanya ndongo hindi ala kulli hali yako hauroha harumai maudhu ya fundi watu mbaba bahajati salimu hautimizi unisea ukaya Burhani kajeda harumai iftari kajambiwa haukabanu utidiwa ze ukaya setajirizu kiwangu ikao yemjomba wahe bibi harusi hoda honiho yemjomba hoda honiho wadamu yemjomba hoda honiho habashasha yemjomba hoda honiho hamvu shahata uo benge hambi wambie Burhani yetide ya lazima amwambie nenge amwambie rujomba kwa watu mwambia kinyambu badika mja mwambie haukaka mjambia setajiri ndia mwambie enga mwambia setajiri ndia mwambie rujomba hapa kurusu mwambia tutsanganya kinyambu na haukaza ngo banu zendo za wasuli haba kidaraja ngazo za wasuli haruma yinya namba haruma mjwa singa ngazendo za wasuli haruma daraja ya kiinya namba wanduwa tinzane wanduwa mane wanduwa vurane wanduwa shindane haukade ki de shekodi shinu de bazi hao halafu haruma wanduwa angalie shekoti shakansibala wanduwa diplomasi wanduwa ikao wana msomo wanduwa ikao wasomo ngoro lindao maudu ngoro lindao leo na ratichu zingawo yabo karna huko uzisashwa balia shale wa inura katibano ngarizamba we ukaya ngema na holi huo nesa ya ukaya ikaula dhima zenongo zafanyi hazinu ikeka zirejei hama usiku hamanda unu haubo zafanyishiha eti juzi tijana tileo kabajashi na bafanyi hamkonti baina ho shababi wasingani nanyi wandu wahe partisir semwa kabala leo mavuroa na shewanywe mashishiyo mavure mabani hanywe mashishiyo mavuroa na nyile mashishiyo kazungu mwafanya mdipo wa sheo sisi ranzi ruluaru mwe sirikali shamda eleo mwanamazi fanya hindi mvure mashishiyo haina mdunge na gida ukale simera isie kanti nga mtolao yabo mkaanza mjemfanya mna konferansi ya uone sa ukabanu nga sindanyi alafu swala ngiyo baro nge mkanda le 24 yetumu ya kaufanyishi emuhimi hashana mboda mdenge wala nrohangi yemuhimi hamizinga mdafila kodo mwambaikaya nge muhimi hakimila mwambakanganyi wandu wakimila kamtina mafanya ngele omwana mwahima arumaze mikromoni sezila hindi dekuti nungu waniye kuti hai nungu waniye ole kuti hai nungu waniye posto hai karjaziya karjahara singari waniyao umji nenti nedamu ne ukaka wati mbahindu muhimu hana sheo abongezuki watu hawe mazuki watu hawe bala hoya hatu hawo shababi wasinga no doime bala wambo kauma delenka si mi shababi hamandao nsuwa rongolea shami shababi namna ikawe ngeti kabo tijoka kina haunga mikina harumwa vumbulwa hona muhemema na monise kawa numa delenka haina nungo Burhani ya wambia wo udunga yenye nye uko mrumani ndo nye mrumani mje mfanye hizo ndo ema na mwatu zamba halendi ema na mwazamba lewendi manamde mwa telefoni mwebokaza nongo za jiru mjini kabati wando wazijua namna hazo na mwahaya mwene mwambe nongo katha ngabo wenda wakanti wasisema gunji ngabo warojuse zitwa tujonga riya uhindi na haina mdunge na haki adai kutiahe wanenge mtuna bala mwambeza kweli yokarikazara fanya iftori singani wamingi haurikazara fanya iftori singani wazia hautimizie poyo nione se ukaya ngabo wandu waonisa ukaya singani banungu anzao leo Idrisa Parondo da honi hae ya hunde dekre hau ya hunde signeturi no mji na parce que katika wapara kimila nanti
ekawa akawa para kimilanati kajafana kimilanati eka kimilanati onro milanati waserse wasingani wakanda eka kikadri ema kadri wasingane tsumu eka ufanywa wakanda eka bansinga sana majority sana mashabab nge wakanda entu hiyo. Donc ila mizinga zakahanza zipreparewa wandu wajombo wadua zifanya hamade heli wazifanyao shangari jao mzima hamzima ngarambao abonge hautimizi swala lino la fundi watu abia kawone saukaya Burhani akaukura hakaverti na hapara hambiwa zingozinu kana ujozi haraka kana ujozi hana kana ujozi tawa hakahalertewa kajambiwa haka wote de mdola dhima uruma walawe warumi waye mfama mji wote de waladhima wende wala waladhima waruma ndo mwambie ngwajulao yabwe kaburu nabo kabunga mjana nazitunde yabwe fasarawe shingazi ja kimila hakaulinda uka waloda honi ho yatsuka denzi prepareu ngamnedo anambie uka almuradiba anu mwana mshangu parwa nruhunu bahya uzisi uka ewa mila yende ati wa mila wa partikada yambe kasuela bakwetse mndo partiyo shale o muhimwa hanyu nyinyi nyujibiwa kamdange Burhani ngamumtsabusaho hano nyani kabatsimba tabu yeye kaja soma hamadi liyazama ka yeye kaja soma shange na doktora ya relation nyinga nya masteri nganya doktora nganya metrizi nganya lisansi nganya falsafa nganya wastaarabu nganya makadri karjara yenge na relation ya doktora ngena diplomu ngena doktora ngena masteri ngena metrizi ya relation na mahaba na hanza wandu na irumbi na hubala no huja aboti kaza warimo pande washimiji wangu fundi wangu mbaba Bahajati ngamjua warimo pande wazuki wangu zuki watu Usaina Muhammad wezuki wangu zuki watu bien sûr ngaona na shohaho ngaona famiza haho haina mnduna tafsiri heli nambao haukatika ujibu eza hamba Usaina Muhammad haone sayukaya vanu siwa singani sonti na singani ngabo walalo iho ngabo waeshi iho na iho nga sinazitea rizinika warungu walalao karjahara auke fasarabu harumwa mjide helilo ngabo walalo mjini ngabo wamilizao wa mji ngabo wenyo mji hata ukirika kwa lalai hoshakazi jihufanyo warao jambiwa tokabo wone sayukaya si wenyo mji hata rilona mazamba na arudhi razitoa rawanika oo waenshi hagurtso yiho ngari uzisawle suala arudhi ndai shabandashi plasindai mbaba hanu ndava bahata vala kutinule singani Usaina Muhammad kutina vala singani kutina vala ntufu bwadu huze njajandu zamnu yotidi onlio kutina vala singani dako woni sokaya kutoa ardhi hunika wandu mba ndo ndi daba rivumbulie ubahanu bawora toka hanaite ya singani Burhani au kade ya toa plasi yani kasirikali wa wahaposto de ya toa plasi yani kamji wa wahamsihiri ya toa itea yani kamji wa wahezawiya haumbidi ya homsihiri wa jumaa wando wa Saidina Swiri yezawi ya Saidina Swiri wodi rutokanga na itea singani haukaha kana hapuwa ke posto wa waha ya serikali haumja singani hapuwa hanikawo mji wa wahamsihiri hapuwa hanikawo mji wa wahindi wa wahezawiya ya singani ya Saidina Swiri hapo rutokaka nazitea hataka upoe bawandu hawaka nazitea hataka upoe huza ardi haje shelea hansi itea disho ya kanti ye juma ekahende au mfumbile kahende abungo ngotorabio banu za huzilio isho wabamndu nisho wazima mndu nisho wajirisiza mndu nisho waboho nisho wahanti ujewende usiku ekaukanti odo upadu wa husu yokaya singani nga wanaitea sikata jo itea iho ulo nisho iho au kaika garinja wa kitarehi mwenye itea singani Saidi Muhammadi Abdurrahman wa Saidi Muhammadi hauba hemndu banu yambiti jao au kaharume hambuda haina mji yakautoa shiunga shamsihiri habukara tunjara mopado wa ubae na ubaba yunga rohontiwa
shangari njaru mwesu ala woni saukaya nga wanazitea hauka nazitea haunga wanazitea dava sheitea wewe ulo ni shohanisho ndashi Doku rijari wasilo mbaba hanu wakaya mfanya siasa hata leo zenungu za jiri leo kazijapa urujiri au kama mfanya siasa ngari uzisao suala razo wakati karsufu wakati wa hule rego wakati wataki kayo mwodoshida hamba avia au haulemivu mre hamba 98 anzo wakati wa wataki 98 hujabanu au 97 ratu yensha hau ntujua hujabanu nge posto wewe si wabali ya wahaja singani si wabali ya wankamwanashe waho si wabali ya wankamwana mwanamshwaho de posto wewe bidhati nafsika wakaniyo waparokaniyo uloniyo hindi de posto waparokaniyo zama hizo wajaraditsa na wakaniyo panza jinruaji waja uloniyo udafiu wandu na baadhi na kungumanyo wari waromji wa singani hindi posto hindi ya haho karsufumba izo wabala waja nkamdode haho izo rajua sisingani haina bani hao na haina mwanashe watu na haina mwanamsho hatu na haina mndulo harumabiro msingani ngarijoka udu kuhenda humtaufiti na hatolo hazini yudizo sirujua siwa singani yode tarehi ya hao sigani hau he urambie posto wewe uloni hiyo amana azali ukanidho mana wa parkingi presidentiel betsalam ani ukanidho mana wa zila kile wa parkingi bahi ikaba ka hujumuyo ngarjo sheleziziwa donc ibakisha haba hayo uloni nikartujua ledzina uko paro beti salama ni gouvernement ilo yabo ne daula ilo yabo ne wa fulani na fulani na fulani wo huparashetwani okay yodi hazi wa uloni hiyo garazo mdu fulani hamu na mwanamsho fulani hamu mdu fulani atolo hubeha ukawayo mngefana fulani fanya hatolo basi yodi zino ngosiri kuziju haurambia hizo wewe wabala wahaja abo haujumlifu yesu ala yaha ho wewe izuki watu Hussein Muhammad wakawone saka uhanaita singani uhanazitea singani we hulalaiho we kulalaiho shahuto arudhu huzini kawa ndungwana lao iho enda shi dava dahu ndi shohambwa hindi hawisho wewe wahati reserve maudu dava ntufu mbandu huze da wewe bana hone saka hukana ukautoa yo tofauti ya ukao hatunga sina yo tofauti ni hujibu ni honi saka buruhani deulona haukaya de yavao mji ne serikali wa wahe posto ya sigani yavao msiri wa nkoho wakahonjeziwa waenjeza wabeya hahe no wajomba hahe salimu na sababu mano wanyanya na eo wakati huo wakautoa wankeo mjwa wa msiri jojuba hula kavuni hula abudu urajoka hanaitea hanazitea yardia jihensi za jeshele hawe yeshele mwana mshwahe hauzuki wahe hau yeye mfumbile hawe jumwa hija juhendela yabo rekadu hadu za hejadi juu ya zalo rekandi ho yalitsenga habaha yabo rabbal alamin kamransi tijirji zinga manyana wodo upande wazuki watu hauhisiza uzuki watu Hussein Muhammad haunjia haruma likalima lamdza hatu mwanamsho hatu madam maisara rimstehi uriko mstehi yaonesa yukaya wando ikawdu wakaufanya zinongozino ho minyela zinongozino waruma ni burhani anuma shababi madelenka anuma shababi matelekomandi anuma shababi kadha na singa nzo burhani ya jia kenti singani da sinae tablurundi harumesu alayo nganzo andro ele wenro ya ukabanu kabatili dori singani kati burhani ikiabo leo ngaranza burhani ransi woi banu yengeleo serse watu hamba wengo weho depute rotojo uhimilia wabanga ubeho rais au gouverneur Ahmadu ando jina rotojo uhimilia savediro ka inti ro mana honi saukaya inti problem ya politiki e problem ya hindi ya unro
ya unafasi ya unasaba ya mali ya uhindi. Husambao ni problemu ya hindi ya bahati. Hapo ujibu swali, ni problemu ya bahati. Hino problemu shaya bahati. Anaona soka inti problemu ya politiki ya hindi. Eka mali urambi, eka uzalendo urambi, eka unafasi urambi. Shanga mfikiru kai no problemu ya bahati. Akabara mtu akana doktora, shaya tsonda likoli hahimi haeleza mndokali mamndo afikiru kabala ngena profesora. Donc rijaru wa sharu mwesu alayinu ya ukaya, mdege Burhani mdege mpira teti, ngamurao heli wanzao, ngamuvumbuwao heli wanzao. Shanga saramu suala yunu yakaya Burhani ikaula dhimira jirket sila sina tablurondi hau woi mumjaezi procureri yaende yafanye matafiti hahuangalia wanrikaudu waruma wanruano waregeze desizo zao karsida tabusha hahuenjeza mbavi duhone sa ukaya dizona zamba ukaya abansi karsi ukanga ratsunga Burhani honga nazo Burhani jau dizo yafanya nizo ya kufanya. Dizo yafanya, nizo ya kufanya. Au kakarsomba zabavu. Hauzanti garambao za homjini. Garambao za homjini. Burhani katafanya na karja haraya. Shaka jati Sadamu. Kwa mwana mndu ya fuma. Kwa mwana mndu ya retewa. Hauka en 2011. Abake tabu ya husuye mera. Ya kanza ikesingani. Au ye meri ya kanza ikesingani. Vanjebi babatano ya hele bavu Burhani ukatunge raisi wa Hebarlemani bahile gari la hela nambulwa emabine ya hele gari ya pasulwa ya njia hoda honi ha Muhammad Swalish meji wangu Fatima Salimu mnguna mrehemu ya notability ya singani njema singani ya unjila na abo wakawharisi naona rende abo hauwende abo hau wakabo juma humrau na humfulabwe na hunambwale gari ya hafanya ye penjenibo ya mbayi injie singani ide ya para ya wambia ukana muhime iho shamtsinjie singani haukaya hundu hatu wajohuni uwa wajohuni babushia wajohuni ndongoza nai wajohuni hule na majankudi wajohuni fanyana ngatoka yote shamtsinjie singani nazalwa yaweza mbabi huyo basi eza kujongeza kekari manza hindi yatsongeza bafungwa mndu yatsongeza baulwa wa mndu yatsongeza ikaba singani ngabo mani wa mndojo na mndongwani hau inya shaya kubali ukaede dhamana ya rawa ukaonona shewa walona damu mbiti wanu warikao wana damu mbiti ngwa reklameo wafana udelenka wakatufana udelenka yaelewa hizo zonti pia yaambie penjeni kavatike mndu ujo ulauza hanjia mumja singani ngami singani hundo hatu yabatsuka mndu hata yanjie hata bayaja bwaba la pea hau hadisi giradi hau hadisi nongo zindoji na isoka yonti. Kazijahisa, uwazazi wasingani waju hainye, entwabili hode ntsora ruwende one raisi Burhani ya ukanga ranza urilibele gari la sirikali la mingewa. Hawajibu hawambia hindi. Hawambia ukaya, emiti msingani? We msingani. Wana walimi nyati wasingani? Ye msingani. Bahile gari hapo midonjo uliba. Yabu ya umahabanda ya viwa nzuri fanyi rimanze. Karatufuba nungo zindoji na zaidara na ndo anomewa na ndo baiziwa na ndo saidilwa. Hoti dorilio. Duhokaya haraya polisi ya njia ya jari huwa. Haraya ukaya legari kaltuli wabali mingono wanashewa wangu ne mabani hangu. Haukawa kana usi ushenge wa kwa usiku wa radozi fanya ya libale gari wae bidhati gari la daula. Yapu mintuje mahaba wewe wanzori yafanya hauru kikari yafanya ufunga Burhani hindi. Karutujua. Hatawe tarehe mbiyo kajayanziha, je tarehe yanziha o wanru wa leo. Hau ye mru wa leo. Taku, etabu ilo banu yu antru Burhani na wanru wa saya. Yebala ye kajajo juwa banda yede ya karaisi yeye. Yeti mru ya kana mba nominasyon babahanu, ya tojojo hunu upula jau, yantwabila yantoraro. Shemri ya votewa, kajajo huparale jeshi la jahola la rirozi. Kajajo mba kale gari na mlibe. Ngele we mwana nyasika jama kana utolo pirizo mpaka 3 million. Raisi wa Heseni ya Zamba. Umjwa singani ukanga nzo 3 million. 3,000 euro. Yale gari liliwa. Dea joroha. 6,000 euro, 3,000 euro izima yabo. Enge zila boza jiri zonti pia hea. Amba ukaye mbabe yangu misingani hazi nuboza jiri na suka vamana.
mwana uona tola uprizoli haba haba hainu redera keti singa ni risulihishane riulane ridezane ripulane sheo kaza jori jibia akaude bani hatu Usena Muhammadi Usena Muhammadi ngawena gouvernement ngo itarumu ngawena siasa ngo itarumu ngawena politiki ngaw harume ngo ishiliwa wazamba mwana wa hemwana ni hosu famadi ngo hakini wede amana ya hawanikiwayo wede amana wa hawanikiwayo famada watiza amana so durudini waladhima usemindu tino fungo azali ya towe mwana woi hawidirisa towe mwana woi hawidirisa ya mtowe maada mawide mwana mshwahe wada hozima muhimi nyowa ili mfungue mwana mshwahe shazitsambwa rimdengeni nyiri mtedezeni rimremeni masamba rirenge Burhani yari hafadhira tulwawa dori mtowe mjini kamratsi yodoka babo kamratsi yodoka babo yani rirenge Burhani yari hafadhira tulwawa yali bale gara eche rimdunge ho mjini hamada bomtumenda toifa rimrebwe rirenge Idris na Hussein Muhammad warufungie mwana shewatu ikao wewe hata Hussein Muhammad ngazishikiti zao haukae mwana yafuma oyi omba muhuddini wewe mwana wa hadimu wa Mzee bin Hamad wewe Hussein wa Mzee bin Hamad mwana wote denso abili sidenso raro hata leo yawe serikali wako ifanye mwili ya serikali karimi mimi ndima na ramba kazi intérêt personnel asha zizi kartufanya intérêt personnel singara ndo biyo daula mradi so mjini daula muhuddini ulona mahakuma na miranda hau mahakuma na mfukari hare mabali garma minoti ngusurveyelo kana uro hampaka hamba ukaya harumani fulani ukaya edea minyele gari na we Hussein wa Mzee bin Hamad mwana hao yafumwa ulo harumale jeshi asutolo hatabaha kutushida wa mfungua tidenso abili tidenso raro tidenso ane tidenso sano hata leo shabo wewe ndio uranzo rutedeza rureme ya masama sabari hindi handrongo hindi hauza bari hindi tukozifanya karna hamba izo Burhani yafanya harumale bavu hawaru mji hoti dorili yo ngasi harumwaza nongo mwaja marifanya mwaranzishe tarehimbi apari ya hele 25 ya hele 5 avril apari ya hele 5 avril rasisiwa na rehema ya Zaha bahi wewe mjamde hetiza tarehi ya bili wewe mjamta tarehi ya bili tarehi ya bili ndai diyo maonesa yukaya banuika ulazima wa shababi uhewa unuri wafume alafu haina mdo na swadi so hao sirilo harume guvernema mfano hindi Hussein Muhammad na mfume mna mwana tuo bahe mimi Idrisa na mdrenge shababi tuo basi haina mdo andi so hao alhamdulillah barakaroka ujujibana hukana mdo andi so hao halafu ndo hindi mwanzori jirikentile urdo jasamiu na watuana aba hutimizaru masuala ya mwanyanyasi fundi watu mzazatu wa unisaukai kaula dhima Hamidi Burhani ya jaketi tablurundi haruma singani karja haraya donku ngasibanu singani yeli dori ulo singani ndo yeli dori ulo singani ndo Burhani ya jaketi dainae wa hadisi au kama nefasula lidori wa imri kao imma ngurejei le bavu imma ngurejei wa mji imma ngurejei ye maudu neleo ya ho watan ridema ndarumani wa imri kao wakafani dani makafani konferensi ya babahi mrambi yeze mbanongo ikao mdebeilia ranzi juzi hujajana hujaleo hau mjoka uribeilia hindi hata kamtushina wana mbanongo chamjabala mrishangaza na fiju na hayasa Dabanu zinusi wasari zambao inumba mulakha so sharabu hiliru kuhamba inumba rem animba hili inuru to yanzi hamba bitere rejera ambe banu shangara lindao watoka uhima banu ambe jaune wakaturuka ujaribeshi yo shabanu banunga sarumwen kade ngarendao mdei mazuki watu mdei mazimeji watu mdei mavallahi watu mdei umji wa hatu ridaza no daza tesa fara leo ribala umkade rijeri mwani seni ukabano mji unu wa hanu nasi utoka ujabano yakaha imi haji mwa baneno na jibu kama sitabu sheka hata kiutezefu shihere na njada mndu njarongo za mndu na hii ngono kangu juu ya rongo webange manga haunge na mali haunge na jau ya kama simatau ngarjua ni sunkade shahautimizi nzata hatu haoni saukaya Burhani Hamidu ya jaketi singani nema bani hahe
uniseze nongozini yengo ko tsida inado eka uji kubali madamu fundi watu ka wewe lideri awengo tutaka sida ina wakasta halafu ulideri uo urambie izo ikao haina mndondawe sida wala usuvoti ujoba kwa hinga mwanzo munda ina kamjani voti dua huvoti dua ko huvoti dua hudunga isho wo wahunda radir timizi harumwe hadisi nuru nisokaya abantu sikarjama miru burhani akesinga natudo votewa ritsojibiwa bo 2016 yakanzabe hwani sambi vajirile fitina yambo akatsubehwa yajivura bavuni abakangutiyo rijibiwa yakukatsode dairali ya darondo mahombo shaya agenda ya tsuhunda ya agenda ya baziziwa ya agenda ya kanawandu shaha agenda hamaliza hai na mvuza hai nwandu titi wa muamini hau wenji wa amini uze fikira zahe yango fikiri wole waja uluwa ulumi nutsini hafato ulumi nutsini halukumani ulumi nutsini hamsaidi rijibiwa zikatu sena Muhammad kartujibiwa msaidi huu haukaza hindi msaidi haukaza hindi abange leo ekaburuhani hasoma ukajasoma shango endo na hoshele ukanga na mwanashe wahe leo na maudu na ushao haungo ndo heshelale bavu yabola tibari mwanje dako banu ino ti problemu ya buruhani na fulani ino problemu ikawa ngaranzoro ni sauka ekale wo serse onware besha madam maisara ukaya madepito to kawenda banu gujohenda wallahi ngarjo himari huvoti tena ngojo hunda wakati karatwa madam maisara hau buruhani hau madi hau nkobo hobo ngasi ukamwana msingani ya difaiya singani ya royaje abonge kaleo bon fulani bufundi abi amtsoni kamfano fundo watu fundi abi huni kwa posto ngawe na gari waulila za moroni udungu taksi singani honde moroni ufaneze kursu arumale gari lao hata hulila za moroni uhaza hosingani yabu mwanzoni hanzeje arambie wewe mwanzoni hanzeje hau mwanzo ukesawa na ulaje ngawe na gari waniki walo asbabu hunomewa le gari loloka moroni wauli banauli uhaza hosingani Urduli minauli husimoroni urengele gari lo faneze kursu za kihazi neze kursu za kihaho utimizi udugule gari wazao ndo batike mdudoto kanga na gari la serikali yabo mwanzo fani badida ile kwamba kamwana yo ujanza sheka nziwa yo ujienga sheka yengwa yo ujienga sheka yengwa abuke kale abi hube wa depite madam Maisara wa depite fulana wa depite fulana wa ritojo himari mshangirie rifani hama partiyo nzima rimhimilie tersojo mvoti badizuki watu fundi watu Yusuf Saidi haka depite 2016 ekajavote wa singani kajatini wa siasa singani kajatini wa siasa rumwe hambu ribale magari nja rumwe hambu rifanye siasa avotewa Yusuf Saidi hata depite usimdu kana parti shajihimilia homurwa engele wazabando mlulu aruma parti sibahi ya serikali kawa hutedeza ratojo himara uvoti ratojo himara uvoti Madamu mzazaha tunana wasana wasaya ama wa upande kwa wanruanua rumani Hamidi Burhani ndo banda kanza na wasili wanruanua rumani Hamidi Burhani karjara rumani Hamidi Burhani riwa silu mbaba hanu ba nile jawabu lili yolanzo jirohe Hamidi Burhani huzamba ukaida rumani huja ngensiho watolwe jurnali hauza shanshiwa harumaze media ya ukaya wafana trafiki ya bange au trafiki ya drogu au trafiki ya kadha ya mwandawe zila kweli au zilandrabo na siri koza da sina wasi mjwa singani rikoza hata habaha yemru ya rumando la Burhani Burhani ya rumensu ila akauja hutiniye le drogulla wazini hao Burhani ya ruma akauja hutiniye bangella wazini hao ya urohaje juzi hurejeije juzi urohaje juzi hutaje leo wanrono hukaza nrabo wanrono wanzawa husisensini wajua ukaya we mdu wa daraja we mdu wa ilmu we mdu wa kabana uke fulani na fulani na fulani haruma yemasiwa haruma yenti wahufanya zila hauhudi waziza ili wajele obo wanzo voti wahurenge wahunike plasi uhudi waza
na zilabo za jiri mzaza hatu mwanamsho hatu mumjini akazoza na bwezila rilaani shaitedwa kimji ritambiha hata manifestasyo yafanyiwa ngeleo dele jawabu ngeleo de helinu rimijuzi rikoza zendabo wakaziwa rimijuzi riwana zendabo wakaziwa rimijuzi rambati jau zendabo wakaziwa leongo jwambe ukasingani mashababi madelenka mashababi waru mwani burhani ye proevu hindi karti wa proevu sava donc abanga saruma suala hilo ngeza hube haya ukaya juzi ya mbandawe batina kwa butu wa mahakama yundi ya ukandawe ya jaya hundi haukatindawe batina kwa butu wa mahakama izinza nda hindi baho wafanya zila wizo duwanzo waji wafanya zinu warenge fulani na fulani na fulani wawafunge wahufanya zila juzi wazidi waza ikauri amini kakabati mndawoneza nongozila hau ya zikubali ya jopa rozikubali kamndu hamanda we wasoma kudosubuti uhimile nongomana zila kwa jomba huzifanya leo wandu wao wajawa hambe ukaendambe uka fulani ide ya mandongo fulani ide ya fanya ndongo fulani habo wajua ya ukaya rikaharuma mzinga manyifu wa mzaza hatu heza jiri abagada ukaya sikar jamba kazi nungu hizo burhani hazifanya ukajazifanya ngasara masuala ya ukaya zabari ndi balo baadhi ya nusi wa hukumlo na nusi watu hukumlo aze ndongo zinu hautimizi fundi watu wanamsho watu mzaza hatu aze ndongo zinu zijiri singani bahi gari la tamndo singani bahi nyumba ya tamndo singani bahi owandu waoko jaka na waandu haruma ze idara neze sirkali ewa waniyo wana haukaja wawania haukaja wawania lijawabu lulahani ani iye kabaja paro kashuhuli harumenga zija hau harume mabavu hau harume hambu wamenyi wa gari hau babesi wa gari hau wamenyi wa nyumba hau wamenyi wa idara abahundi ya kaba kaundu harume sirkali hiyo wamba wandu wanashe watu haunde wa mabani hatu na raunde raisi ya wasamihi risamihilani stijiri tena singanido za kaujiribahi abori doba hanu rizatongeza razamba ukaa badika mjariro shea mjiro shea zidalili rizamba uzinu mjiro shea haukaya mfungwe singani kamili au kwa mfoma mji hafungwa notable shefu hafungwa hatibu hafungwa shababi hafungwa yaparu mwangala mfungwa mji wa singani ikaunga muaminikema na naibu ya tufungwa dabo ukaye mjomba fulani shenge kachaka mjomba fulani hajufungwa haukai bakishoka ngeko miseri tajiri shefu wa mji hafungwa hanongo hindi hafungulo hanongo hindi nge mfoma mji mzee wa hatu notable Ahmad Isilamu hafungwa hanongo hindi hafungulo hanongo hindi nge sodru hafungwa hanongo hindi nguhukumlwa hanongo hindi yafanya nge mwana nyinyi mfuma badiba nge banga msongo udailie serikali mrudi dailia ratoto kwabo yaponga mdawi haki shalonga mtuka kubali nkena mwana she wangu haubani hangu yafumwa hau ya ulwawa hawe nyumba ya mwana msho hangu haule gari la mwana mali na mbulu alimenyewa budu mizinga izo zote pia ziradara mji wa singani shaije hunde ukanga rusongo mbeza weibahi alafu mje mdambe ukaya nyinyi ngamdailia wa mji koshahaja shitsohenda karko tsiurilinde basi chikarja na Marta murdo mwishia mnambo Marta chaskarja mwana na alimrujai na muzawara na fulana wakati hizi siasa sikarja wao na shari waishia heli wakaya abangari linda urangaleka owandu wanu wabe wa speciali ni Mwenyezi Mungu waje wakende damu bitinu na ushababi unu kwa na uparo hufa kwa uparo kawari kwa uparo lemewa kwa uparo wa serikalino wajoka hata hedari hata hapatike dahari abagado kadu ho jumli fa utimizi fundi watu mzaza watu madam Maisara yawoni soka burhani kajaru mawandu ekaru muwandu nganzoro ni kwaze preuve
Burhani nganzoje singana jake tide nanyi uko tide nanyi kiwandu hindi kiwandu malidori yeli dori ulo singanindo fulani na fulani kawatili dori singani okali dori de mruwendo no huja mjini de mruwendo no hujar malebavu de mruwendo no sholo shababi de mruwendo sholo wa mdunga o sholo wa mvoti de mrule we jitayarisha yahenda hamauzo sauka o wanru wa himilaza ngozini wao mashababi wanu wakati 2016 naona kwa jahunda wardi wa jawahimi sasa ngozini 2024 badema na londa wana yeli dweri abulazi makene wanu wa humdailia anu Firauna kaurendana hii harumwe nsinu akorendana hii duniani akorendana harumwe nsiyabe akorendana harumwe kaume bashewao esko wandu wakadona wakahutwenza kweli ngaba wakahutwenza ndabo ngaba wakahutwe watuchulwa wafu awange kitukaru mwa serikali kama tsondo warambozi fanyisha uzino sikari sarumwe za serikali ngasarumwe serikali shade ya humjini hatu ya ukale wamba Burhani darumondu wanu eprovu hindi habaha warumu ngejuzi ya bwashe tendo shila hushifanya ngede ya waruma yetide ya waruma nge warumando bara zetu ila katajo hatima hazo katajo hurutulaje katajo hurujezwaje nge hundi hao kanganzo wandu wanu jerika sida sinere hadisi ego arisida na ruhindi bawe tilidoi hau nyitima lidoi ride mwambiano kana mwene mwa deklara mwaze partizan hao wandu wa mrumaoni wambeheni malidoi rihime riulawa rihime rideziwa rihime risukumlwa hama Burhani burideziwao hae shahaji kubali kaili dweri na bake mruha mandaye hao bake wandu hamandaye wende hotengweni wadoshindana harumale bavu haruma omnji shekale umdungo ya hunde haki za kinafsi ya jambo kaili dweri no sikubali rahadalwana doko awa utimize sujoyo do sayo ukaya Burhani hakazi wandrabo harumwaze nongozini nano ushababi wasingani ukazi wandrabo kawafanaza nongozini nano ukazi wandrabo kawo madelenka akaingewo madelenka entufato huya kauja singani kanatuka hanjia jami jimindu wajino hanjia haswale juma fatu wa azali haswale juma singani koloneli azali hanjia singani harumwe majilisi wa hera isi wa heseni dobia rongowa dobia lila dobia batijao dobia ntulamba ukaye azali atije reka hajubula reka katajubuliwa dobia unaweza kafatu ya tije asarwa diplomasi haina mnunge na parti haina mnunge hurria ufadiza ngoza haja fatu haja habula lebangwe haswale juma waporo bandani hambui paro dobia rongo wakabati lewewa na ambazi tifanyishihe de hawa ya umavu uaminifu ulio mjini ya ukarahetsa bamwili nechifirike jahuma alafweka yuhuri ya ukaya ekakoli nyiserse kamjaka utambia parti serse shade ya singa ni kamjaka utambia neza jiri harumale 24 za jira mwifta nge mkanda bada nganyina manotablu mkanda nganyina makadru wakanda nganyina wandu wakanda entu iftari wasuhenda mana waramboka hukweli zinongozini ngarazifanao shanga bo riski ya kufanya abange karula zarangali haujumlifu message yinu ya uone soka Hamidu Burhani darumwandu wanu Hamidu Burhani nganzoje singana rikatida sinairi hadisi mashababi wasinga nono hama telekomandi madelenka ngamuhutimizi banu wahambia uka ngena bake mji mzima haruma mji hama singani vahansi wa wandu wafane konferansi hahurema zinongoze serikali role na bake wandu haruma mji mzima haruma mji wa hambu haruma ile bafula hambu ikaongo ujuo mji nukusudiao rihimi ridai mrikao sihu mwona ramadziho rama shuhuli rafuraha raha na hurikoizia takuhonisha kwa inti problemu ya politiki rikubali ukaa ino problemu ya bahati abange hautimizi bando honisa ukaya karatina za hamba harumwaza nongo hizo sudu kaya hukaza Hamidu Burhani ndabo akaudu wakano mrongo huo wakauonisa na zinji ya husu Hamidu Burhani upande huo hautimizi ni honisa ukaya Hamidu Burhani yeti mmezi yeti mfarizi wala yekansho walio sha yemri kao yoko bahanu ya shambi ya haheiliyo yoka harumwe haki yoka harumwa watambi hao
ukakabati preuve za hazo ngoziju haukaza kifu rinjia haruma madamu iso yazuki wangu mwanama mudiru jimla wa hele daho la alwatan nondise ukaya Nasila Benali uizuki wangu mjini modahoni mwelebea shadi zona zamba ka umuhimu wangu bano hau mkonsi wangu bano hau fari video winu yabo titsuwa daho titsuwa bavu titsuwa promotion titsuwa shimeji pia asarumwe haki au karuma mji kashefu mjade ziwa mndulwa wata shamdo na shumbo nusu mjini ndana bashefu adezo kwa dhalika bo shefu ya waderengwa ardi mfama mji ya rengwa ardi khatibu ya rengwa ardi mru ya fumwa ardi mru ya rengwa ya fungwa ardi ranzore sezi wa mapesa hautimizi mudiru wa hejimla habuwa mkonti hao ni sayukaya ngarfano upre de press ili batike masuala shakar sufana conference de press wei de mudiru wa hili dahu la alwatan ikawa mbabaha he hakaho mihononi wahe sirkali mfumo wa kamili batina hujuka harende kabati mndu wana alwatan ya tiaze nongo hizo kabati mndu wana alwatan ya ishanshi za nongo hizo ukayanga sina mwanamsho hatu wakati wahe siasa ya kahamili ya ulwawa ya bahizo Dar es Salaam na mnamo na mtiti akana mahamine kabati mndu wana zanongo zati kujeza jirijuzi kabati mndu yaona kamfuma mji hau mfuma na mji hau mwana hau fulani ya beti harumale dao la alwatan sheza kwa usu alwatani di haina nongo ikao ngazi kontreu jumba hau idara hau wanru hau mndu abange ntina nongo zinji za huone sabanu tsodu kaya haruma upande wa uhusu mudiru wahe wa alwatani do hambia yukaya wa shababi do mbao Mwenyezi Mungu ike hufanye siasa hao wangu hufanye siasa hao shaizuna zona mbele ukaya haina nongo zijiru harumale dahula alwatan hambi hanjema Mwenyezi Mungu ndio tukauhuzisa Mwenyezi Mungu ba nando hujuza ukaya haina riali kaunge njao harumale dahula alwatan lili hulibe ila seleri ya hao yokairi kuhifadhia shusha hao no mji wa hao ni damu ya hao no ukweli wa manda muislamu ukaudafi mji tidihoriliyo ukaudafi za kweli harumwana tidihoriliyo do hamba zile ikao za kweli za jiri haruma wa mji kwa mongere ukaya mbaba hao mbaba hatu shefu wa mji ikaude ya huza ya shatu hulela yani si ukawe mndo ya kaujalole mama ho ya hulele mbaba nkabu wa mbaba hao ya huzaya ya hulela ya rizaya ya rilela shefu wa mji komiseri tajiri ikaude mbaba hao ya jaretewa ya kaharuma lebehewa panza la mfumo wartudu za mfunga ni za mfungua leo ya jahunda kama kufanya conference de presse hau point de presse amadizo hamba ya uonisa usikitifu ya opposition wa mji nisingani hizo wafanya vatina hukomea hata zile ikao de daula wafanya abo ibakisha ukayano kwa amadizo karana kao njia haku hauri benue haku sodukaya hizo Mwenyezi Mungu do utuka uhuzisa ati ukawa unakauonisa Mwenyezi Mungu karaka uhuzisa shaiba kushayenga mambo haukakujarenga mirongo mingi shauka uonesa hubua umkonti kirasmi ukarakansi bano haonesa zinongoza jiri dati kadha usiku kadha handogo kadha mu mji kadha na sikara tufanya rirenge masuala shanga rifanyao iliribire rambe hizo ikao dezari hansi bano abonge hauhunika message hao hambia ya ukaya kartu hambia demissioner mwaleda ujitukufula hao haureti hazi nitukufu ya hao hambia ka hufanya nani au hufanyando hao engenda miti demissioner mabangu yafungwa asidoriliyo aina mnogo ka uzisiweza hahe hado hujuza ya ukaya ranzo wandu wakansi harumwela tabu wakaufanya yepo de presila nzima hamzima mshihamme huja wandu ikawa ngo harumwezi dara zaki daula au zaki yezi au zaki siyasa wa he movement ya sirsi shado alwarumwe movement ya sirsi ya mjini singani ya lazima wahime bala waoniseza kweli hau wadai ukaraisi
ya risamihi au ya wasamihi ili yafungua na shawao na mabani hao shawakauja hime watsuwe mji wa Singani wawapwesheo kaoma delenka awapwesheo ukaya uowo zenongo wazifana zilade za haki chazo zingani mwafana kazijalingana nao mhansi tarehimbi na sisi ngarajohu rongozana hau ngarajohu katsi wadzima hau ngarajohu nikana mihono shake jazi ya ukaya ke tarehi kamba ka le 24 janvier vajiri mkiswa fulani na ufanywa ni mndo fulani na fulani na wandu fulani wazitemwanaje ya ukaya serikali hau daula hau wandu wakauja wafumu wandu wao waka haki harumu wandu wao kwa bulu honi sa ukaya nyinyi mjiroshea aba utimizi ni wandu makaru mwela tabu nje maila mtije mndambi ya uke serikali ngendo na imaudu mtije mndambi ya ukaya zilongozila karja kauzijua mtije mndambi ya ukarumilwa mtije mndambi nganyarumwe haki na amine haki hanyu mlio harumu hiyo sha haruma hizo ikawa waranzote zonese ya uhusuka Burhani haja na hindi Burhani we mdu hindi jauna karnaka kizoka sinongo zarbe abantu jirzambe haruni soka serikali ende naye haonga dodo sinongo zarbe abantu jirambe rekawo he abantu si wasari wonise uka misha babe aruma mashababu wasinga mashababu wadeziwa memru hoda honi kao dezinongo zozafanishiha sikawa habanu hizo memsingani holi ho wandu wasingani wakautu mwamanani harumaza nungo hizo ni wandu wasingani hafaida nafsia wagari kaujabanu jeri mwambia ni ukaya hari mrusami shamdu kadiwasi abo shahidu ashibaka harumwe mwana wa fulani ya jambiwa ni mndu fulani hamade zajiri hamade zijiru hamade zikujiri sha hamwiso do uhansi message haruma ushababi wa Singani ya ukaya umji wa Singani wa hatu sisi wandu ikaura nzihale siuka haruma huwania rejimu ilirifanya hazi hauri wania rejimu iliri hunde waziri siuka haruma rejimu ya ukaleo kama na shewatu ekabani hatu ekazuki watu shako tengweni hamaduwa nyanya ani yatirohoro yani yatirohoro edaho tengweni ubale uje hawe do tengweni kakubala waja shendo tengweni chawutsi do henda wenda ro na makulimba na wana michele na wana ngwa bombeju ngwa shonode ngwa pozi pade za nyama alafu wende wakati ula udu singanengozi hoti ndi hoika usihanda iki hatu abona nzi aswili kama ndo useta na kisingani sima opozara nzi hali tileo ikingarengo fulani au tileo ikingarengo parti fulani sima opozara nzi hali ranzo wakati wa fulani atarija wasoro fulani si ukaomba bahano ikao de haki iliyo tibahi harumu mji mtukufu wa Singani si hudai haki ya hatu abunga hau generalize ili wandu wende wambiwa baraka mashababi wa Singani madelenka ili wa dekuraje mashababi wa Singani warumani Burhani ili wa dekuraje mashababi wa Singani doho mwambiani ukanywa mtu kaone video yenu nyima mashababi wa Singani mfano hizo mtume alayhi salatu wassalamu yafanya ihafanya hadaisha ushaha hadai haki ya kajavenya kawe Abu Lahabi au ya Abdul Muttalibu au hadungu zila yabiwa abage utuona kanga mdungo basi da hozima ngamdungo basi mda mzima ngamdungo basi Promethewa njeni bahiziwa yede uono shangara amini uya ukaya imana nasi nge haruma prison Sadruddin ni manashe watu mananasi Muhuddin wafungwa vatina mwanda vatina mwisu nangarajoka nga magari ya Singani ya minyiha na waminyi wane majeshi na nazinu zahibwa nuziminyi wane majeshi na wafumwa na wablesewa na watu waputu na wakoza nude majeshi iyo kama jahanketi iyo ka jahananketi ya nketi iheya shadi haina mndo yanzoya kinyume mwa hizo ikao dezatawa na daula wanzao hau wandu wa parti abagero kaya ngambeshole marhaba umji wa Singani hamshi hamme hamtiti uliho zinongozini wa Sulivanu kwa jaona ya ukaya narishukuru rilejeze hau narishukuru rihenchi basi nongozinu
sinongoza hatu shazini nongoza stahiki fulani na fulani bado tukahunda faida shawahima hawani au mjiwa hao niliba vula hao nesheusha hao na sikarja himaba nilirwani ukaburu hanende raisi bo fulani na fulani na fulani wala karja himaba ili riwani Burhani zevoti zinu zirajezo ya jahundre rihimi banu hawamba kangar kozao umjini hatu rihimi banu rambengar kozao ibavula hatu rihimi banu rambengar kozao haina ukozo shaizi jiri wa harume serikali na daula izoti za hatu singa si haruma wa mkonti wa mji wa humji wa singani ya kwa ujoro haja isha halali wo ngarjuhamba ukaro haja ya mwanandaye ya utojoro haja ngarjuhamba kajoro ya haja abange wala nduka woti wa iho no wazalo iho wanzo wajirede wa iho hatwabi yambi au hatwabi kaukazijalele shi harumu mji wa singani hamaleo no watende ya wakaya haruma politiki haida wakatatukanza watinkudi wala wajao wajibu rihimi rambiti dene mna hiyo abange haukaza kifu dohomba Mwenyezi Mungu ya ukaya garomba Mwenyezi Mungu ya ukaya alama daili makawia dai wala humparo mwambia ukaya kakamjafana mchezo boneso la uhusu ya movement ya kikadha au parti kadha ya bonga mjozi jomu hundani na humwambiani hamu iso ya ukaya na muombe ezidoto ujiri zijiri beka zijiri ngamdu utolo hazini pia rejeibo wamveri juu so pia jira serikali ngendo nai wakati wajura be serikali ngendo nai wala karja juu wala rumilo wala jao dokudu banu joka ujar rejilani abonga haina mdu kawone video ino eka ono ukayanga bombabahe au mwanamsho hahe au mjaja hahe au mwanashewa hauno kati mdea hauti mpasheo hauti mdongoza naye hauti mkaza hidwa na tu na eka ukajahani shoti mkaza ndabo ngamtaho samama mmoja na ukaya nongoze eheli kidasturi ya ukanongoze shayati fane taratibu ya ukangu himu ya nde au ya uhima ya nipesheo au ya uhima ya mbeba nguda inrongo itoka yonti wa homjini ama walo ya bomi minti haru mwao minga mama nongoza homjini hatu hapo zenda na hizi ndo zende nae abanga rombo Mwenyezi Mungu ya ukaya ikeza jiri zijiri yeza dhumani wazidhumaniwa shadu ukaya ekakuli nganyina ezi nganyina serikali ngamwirumao na mtoa na shawanyu mupirizo hamambeni bambeni ntu wafungu wa nyanyao wende wambia raisi hawatoa ekakuli nganyina ezi na mwambe ukati jao harumwe hizo mwaona ukati jao hautimizi ni mwambie ni ukaya chikana masuala mane harumwe video inu da uhusu ya ukaya suala ya mwando akaurongola ni fundi watu Mesu ya Salimu akawonesa ya ukaya Burhani zinongozinu haka averti hazo wakahabeshe wandume kajabeshe wa heli ya ladhima haukawede warumwa na wetide mndu wa ladhima wede haukaweti mndu wa mila mzambondo chinongozi ndo jina za kibinadamu weti mndu wa mila ni mndu akaurumwa hakaweda kimila Idrisa ya kahumambia ye mndu wa mila kwa notabu mfama mjaka ubeshe ndumewe wa mndu wa mila ukawa notabu wala mbangu beshe ndume Burhani uwa notabu mndu wa mila weti mndu wa mila weti notabu ukija ladhima wende moti ezabili wetide wa ladhima wende hauka shimeji watu raisi wa Hussein ngena wajomba hahe wastahiki hamila wastahiki heno tabilite wendeyo wakaburuhanike kajarumwa iftariyo kadatu huja wakati ikao wakao mvite wa wandu shakwa takahuja kimila wakao huja kimila hizo na tena hamba ukaya mruro wa abogera duha sema kalimanu hena mna hayo tukaholewa ngujuilewa tufasiri na ngujufasiri hasuala la bili ya uhusu ya mwananyasi zuki watu Hussein Muhammad akawonesa ya ukaya singani ulaha tunae hau hahena si hau ulahae na yenge nazitea hazinkawano ngwanshiu rimwamba arambi wabahanu yezitea yuzilio no bahanu shite ya ishoshilio no wandu ya wabazo no wandu ya wanikazo haukai mwenyite ya Burhani haukade ya jusaitea ya nike sirikali no mji wa singani wa wahaposto ya jusaitea niko mji wa singani wa wahamsihiri ya jusaitea ya niko mji wa singani wa wahazawia ya jusaitea ya jihansi za maudu ya kahaja hawe mwanamshuwa hawe mfumbili hawe juma jende ya baki yao abangera nzaro juwe shahongi shodababi njavu mbanduhuze de shahaho hamva wa raru de mwanani asi mzaza hatu fundi watu madamaisara kawonesa wakawa wandu wakaufutimbe kufuruila hawa wakautimbe na kama ila wala warumani Hamidu Burhani batina ukanga bandu wao prefu na mndu wa sharia
wamejana ukazi na ngozinu zimhundu hamandi zo hakazandrabo nwandua nuao hafungwa hau hatolo hazini hau hakaza panda bibatina ukaba kadalili wala hatolo basina ukaba bodalili rishemeza ushababi wasingani rishemeza umji wasingani haukoizi mwana mshwatu mdza hatu zandabu ya kaziwa na panda bika ukajastahiki asifanye leo haja rishemeza mba kwa sondo lazima mstahiki ngodo angaruwa nduwao na do kwa umji wasingani mashababi wasingani wa madelenka kartina tabo kartina mashaka hazo ribeshe la marahaba ha kado yani hamwiso do mkonti wa hemudiru jimla wa hili dawla alwatani benali na sila tajiri yakahubua ponde presi yakaufanisha hiyo uone sa yakaya maladresi au zinongoza fanishara mu mjasingani wala wandu kadha hili kadha na yeye haona zinongoza kufanishia sinongoza ukaishile hizo de manana makansina za humwambia haukaya yede mndu wa mwandu yakoza haukadu mbabaha ya mzaa ya poro unae ya rengo akaharumwa honyofu panza la mfumo rutoju hazandi sendi hauza barhindi hafungula rutoju hazandi sendi hauza barhindi abongeye hamwiso dohone sayukaya owandu kao wahimila burhana midu haramu mja singani kwa jamuhimili ya hamahaba ya ukawaimwa na wafulani homo na mwanamusha fulani hawa wapuwada mfulani shaha muhimili ya hamahaba ya homji hamahaba ya hele bavu hizo ya wanisawo mji yentihu ya penjeni ya jasingani ya kanza ifume ya wambia na mdeje humalaya banga muhatu waniuwe wandeye sha mtije mdisimbano ngwetoka yonti ya husugiri na dihunu wataza hatu wajua ndo mwene walibele gari la serikali bola nambula za nyido nezepine ya wambia ukanga mjoli bale gari bali menyono ushababi wa singani na mimsingani engezo kaja kazi fanya heli hilo leo kadatujo hunja singani yode mana yafanya hizo yode mana hunda mabani hai na wanashewa na wananasho hai kasoba misaada mindu raji haunongo za kisirikali au za kidiplomasi ngaratongo mwemba beka eyo tusifa ya ukari mshukuri yeri mweshele yeri himeri mdenge sifa ya mwando ya mahaba riko mwanja sifa ya bili ya mahaba yoheda hajaruma lebavu ngozi juo rohanasi yoheda hajaruma mji ngozi juo hanasi yohu baki hajua mkaribu naye na utu mkaribu naye ngozi juo hanasi sifa hararu riko mshukuria roba mnyezimu mke mndimle ikeo bahanu yaliyo rekale oreka maudu shaba hunde ukangi haruma suha njema do hujali ya ukaya yeye ngena ye hasomo hana wandu waji au kangena ubinadamu ngena relation ngena sheirumbi ngena mkurubio ya maranya roho le roho karibu roho watiti izo za songa burhana hamidu ya lomndu leo amma ikaija hunda kayema na mimi hauola haurlo njirsundi amanda hindi rimwambiani na mwede mwaji declare mwaze partizanyu mbeho ukanyima lidori ekambeho mji declare hom declare ukanyima lidori mbeho ba depute mbeho ba mera mbeho matijindini ngarjo kubalika nyima lidori ngarjo muhimiliani rifungisha na mboda rimtedezeni mwende ya wabundi burhani heda hau mwasili hojuma wabundi burhani kanza ya wasili hau hojuma wikao haina mndanzo ya wasili sharaili wandu kwa jaya kamjaji declare kanyima lidori shanganyi haruma ukaya mdobalia mozulisiwa mohija na faida nafsi ya za wandu ikao ngwa posto na nzia utoshida watuwana na shewao hazini na magari walona wa hamoroni wadongo jahemindu na upashe mabisikileti ili wasujokango wa nomination erjo wanzaje halafu hamwiso enyi wandu makaurongo wa konferansi yo leo na mwambesho mwabalia ranzi side azali na mwambesho mwabalia ranzi o wakati ya 2018 ngaribongo zao 2016 ranzi 2018 uja leo isho mwabalia isho mwajanisho hau rirenzi hizo rambe ndisho nyinyi mlonisho disho nyenyi mlo nisho mshidefandeu tutsidekala mu yahanyu ne stilo yahanyu ne riziki yahanyu abonge wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na mbamjezi mgekaya video yenu ijivie haina uwekao ngwelewa hizo nambao isikitishe haina uwekao ngwelewa hizo nambao ya hebanu ya bezo yanzao uwekao deelewa heli yanzao wakati huo rijo kabo ribo darasa ya nyumeni na ukade wa nyumeni rihensi darasa hena mnekao dujo endelea وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نهم بمنزم يوكايا ngejouka ya haruma hifadhi umjasingani na ujalia wakoze ramada Abu Hamid Burhani ngojolela ngojozaya baji hamanda we nano alwe abwake hamanda we hata wahuzidie babu huzaya hulele hana wanurutuju waka mtedeza mba akawa wanu hatedeza wanu wambao hii hatedeza wanu wamingi yenye mtedeza mba abonge ngaramba ka ngojoka hai uke abo zero zido sikitishia yudukamba ka kutuyengwa na jari nke dalili ya hemba nongwe ka hurumu wandu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in da'wahum fiha salam subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa Allah.